Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Umgqalazi okhulumayo ngiyadingela ilizwe lonke ngihamba nemfene emhlophe la ngqondo yami nje kancane iyaxuka ngoba ihlala esisindile cha futhi ngithi angidlulise mhlambe njengathina ukushweleza ngasizwe lonke ngikade ngibonile abantu ebedayo noma kade mhlambe kunye kubhaleke kweqiniso kunye ngesikhona kodwa sinje kuphelele konke akuphele futhi lokho kade abantu belibonile mina ngalensizwa njengamanje singamathelolimi kakhulu siyezwana nje into yamadoda iyayiphelele la iphelela khona kuba nohlayise hotela sokhuluma lento siyilungisa sasithelele namanzi siyabonga.